ke lona lesogana la go ithata, lesogana la moswanko, lesogana la gore ge le sepela o kry makgarebe ba le lebelela gomme bona ba kganyoga nkare ba ka ba le yena. Ai, ke ena mošimane wa go itheta, ke ena mošimane wa go terata. Mogedi ko gae mo o leng gona khutlong tše nne tša lefase ke a go tamiša gomme nna ke re tanki ga tee, tanki ga bedi, tanki ga raro. Lebaka e leng na, lebaka e le gore wena wa tšea ona malahle wa gago gomme wa nthekga ka sona sebaka sona se. Bona mogagešo, ke no rata fela go gopotša gore ngwanešo go na le tiro nngwe le nngwe le nngwe le nngwe yeo wena o e naganeng, whether ke vision, whether ke mission, whether is a goal. Ngwanešo wena ke re tsoga ngwanešo gomme o ithintite gore o kgone ba seo o leng sona lehono. Ke ra lehono ke ra bokamoso jwa gago, meaning yona future ngwanaka. Bona nna ke go fa moya fela, ke go fa moya hlohloletšo, ke go fa moya wa tiišetšo gore bona ngwanešo seke wa tšhaba, seke wa tšhaba, seke wa tšhaba go emelela ka maoto a gago, seke wa tšhaba go ba wena, seke wa tšhaba go ba se o leng sona, ka gore se o leng sona ka gare ga gago se tlo no dula se go ja ngwanešo, se tla go ja ngwanešo mengwaga e mentši, se tla go ja mengwaga e mentši ngwanešo. O seke ngwanešo gomme wa tenyatša, seke wa tenyatša, seke wa kwa ka batho ba go tšeela fase goba ba go bogela fase. O seke ngwanešo, ga gone motho a tlo go stopang wena gore o dire se o nyakang go se dira lehono. Dira se o nyakang go se dira lehono ka baka la gore wena o na le vision, o na le goal, you have a better seeing of your future ngwanešo. So nna lehono le ke a go hlohloletša wena o leng mo o leng gona, o ka ba o le metsesetoropong goba metsesegaeng ngwanešo ga gona bothata. Nna ke le mosekaseki lehono ke a go hlohloletša ngwanešo ke re gomme fetola leemo la mogopolo wa gago, fetola pelo ya gago, lokolla pelo ya gago ngwanaka gore dilo tša go di kgone go sepela gabotse. Ke yena mosekaseki, ke yena wa ka mehla. O ska lebala ngwanešo go hita notification bell le go subscribe gona moo ngwanešo. Ke tla rata ngwanešo go no go botša dilo tše mmalwa fela gore o seke ngwanešo wa thoma wa tepelaela mo bophelong, o seke ngwanešo wa thoma wa se kgotsofalele bonnyane bo o na leng bona, ka gore bonnyane bo o na leng bona ngwanešo bo ka go direla dilo tše kgolo lebile bo ka dira gore o be le maitshepo, ka gore go appreciate ngwanešo go lebogela se o nang le sona se ka go dira gore o be se segolo se o naganeng gore o ka se be sona ngwanešo. Nna ke mosekaseki wa ka mehla, ke sekaseka ditaba tše di fapaneng ngwanešo, gomme ke re mosekaseki o mo hwetša kae na, mosekaseki o mo hwetša gona mo YouTube, mosekaseki o mo hwetša mo go blocking ya gage, the blocker which is blockerspot.com. ngwanešo gona moo, gona fao o tla no bona mangwalo a ka wa o ka ngwadilego gore kae go direga neng. Ngwanešo se ka lebala gore re tlo ba le seminar ya mo re tlo bolelang ka di-business, business innovation, business idea, business solution, business re ka reng resolution, business resolution. Ke tšona tše ngwanešo ke tlo bolelang ka tšona gona mo semineng ya ka. Wena if o nyaka go bolela le nna ngwanešo one on one on call ngwanešo, o ka no wa founela 0631212611, 0631212611. Ke yena mosekaseki wa ka mehla le mehla wa a no dula a o fa moya tshepo, moya boiketlo, moya khutšo
ka gore khutšo ngwanešo ya nyakega ka ge le nna o mpona ke le motsana so ke le lesogana la go botsana so la go mie-miela ka mehla, ke yona khutšo ngwanešo ye ke e hwetšago le kgotso ya.